Bwana Paul Rusesabagina ugiye gusomerwa urubanza kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bumurega ibyaha 9 byiganjemo iby'iterabwoba. Rusesabagina atawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize 2020 Dubai muri leta z'Abarabu ziyunze mu buryo butavuzweho rumwe. Nyirabayazana wa byose ni ibitero byagabwe n'umutwe wa MRCD-FLN mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo ibyo mu majyepfo y'igihugu kwishyamba rya Nyungwe ndetse no mu murengerazuba bw'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2018. Ni ibitero byumvikanye n'imfu z'abasivile gukomeretsa, gutwika no gusahura. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko Rusesabagina yashimuswa, ariko ku ruhande rw'u Rwanda rukavuga ko ibyo atari ukuri. Nyuma y'igihe gitagerejwe mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ku bitangazamakuru bya leta, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Rusesabagina ariwe bizanye mu Rwanda. Mbere y'ifatwa rya Rusesabagina wiswe intwari kubera filime Hotel Rwanda igaragaramo ko yarokoye ababarirwa mu 200 bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines iri mu mujyi wa Kigali, mu gihe abana bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN. Sankara yakunze kumvikana haba mu bitangazamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ari bo bagabye ibitero ku Rwanda. Mu rukiko Sankara yarezwe umurundo w'ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba. Mu miburanira asa n'ushaka guhungura hararegwa akavuga ko byinshi byabazwa bari bamukuriye barimo Rusesabagina yitashebuja. Imbere y'ubutabera bw'u Rwanda, Rusesabagina washyiriweho uburinzi budasanzwe yibonye areganwa n'itsinda ry'abandi bantu 20 barimo abavugizi b'umutwe wa FLN. Yavuze ko yagejejwe mu Rwanda ashimuswe, bityo ko icyo cyagombye kubanza kwemezwa n'inkiko. Ingingo yatewe utwatsi n'umucamanza Rusesabagina yahakanye kandi ko ari umunyarwanda ko afite ubwene gihugu bw'Ububirigi. Aha avuga ko akimara kuva mu Rwanda yafashwe nk'imfubyi ya Loni. Ibyo n'ibindi urukiko rwarabyanze. Mu rukiko hagaragayemo umutangabuhamya w'umurundi uba mu Bubirigi, Musenyeri Constantin niwe Mungeri, washinje imbona nkubone Rusesabagina ko yarazi umugambi yise mubisha wo kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu yemeza ashimitse ko yakoranye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnson Businge mu biganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera yemeje ko leta y'u Rwanda ariyo yishyuye indege yo kuzana i Kigali Rusesabagina. Akibona ko ibyo yasabaga bitubahirizwa n'urukiko, Bwana Rusesabagina yahise afata umwanzuro wo kwikura mu rubanza rugakomeza adahari kugeza rupfundikiwe. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha ku bihano by'abaregwa, ku isonga Rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda yasaba igihano gisumba ibindi byose mu butabera bw'u Rwanda cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Uregwa avuga ko yavugishije uburenganzira bwo kwihitiramo ubwunganizi. Nkakwibutsa ko mu kwezi kwa 8 uyu mwaka umunyamategeko wo mu Bubiligi Vincent Rilke yari yaje kunganira Rusesabagina mu nkiko z'u Rwanda, ariko ahita hambizwa shisha itabona. Yashinzwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'umukerarugendo bagatungurwa kumubona mu mwambaro w'abanyamategeko. Hagati mu kwezi kwa 2 uyu mwaka abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bamaganye bivuye inyuma ifatwa rya Rusesabagina, bavuga ko habayeho ishimutwa, ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina, ndetse bagasaba ko ahita arekurwa. Kuri ibyo ariko inteko ishinga amategeko tubizi inteko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ko ibyo ikora ari ukwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Muri uko kwezi kwa 2 uyu mwaka kandi bamwe mu bagize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka mu mashyaka yombi, ni ukuvuga abademokarate n'abarepublikani, bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba guhita bamurekura. Mu ibaruwa yabo bagasaba Perezida Kagame kugarura mu mutekano Paul Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom. Ibi byajyanaga no kuba umuryango utarahwemaga kumutabariza umunsi ku wundi. Mu gisubizo leta y'u Rwanda yahaye abagize Kongere ya Amerika yavuze ko gusaba Perezida w'u Rwanda kwivanga mu mikorere y'inkiko bidakwiye, ikizeza ko Rusesabagina agomba gucibwa urubanza ruboneye mu burenganzira yemererwa nk'abandi bose. Mu mwaka wa 2011 kandi Rusesabagina yahawe igihembo cyitwa The Tom Lantos Human Rights Award cy'umuntu witangiye uburenganzira bwa muntu. Icyo gihembo nicyo kwibukanya kwigendera Depite Tom Lantos waharaniye uburenganzira bwa muntu, uyu muntu wa gatatu kuva cyatangira gutangwa mu mwaka wa 2009. Hari ababisesengura bakavuga ko kugufatwa nk'intwari kwa Rusesabagina kwaba kwarabaye intandaro yo kurebwa nabi bikomeye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kuba bibona batyo bavuga ko umukuru w'u Rwanda nta wundi muntu aba yifuza kumva ashyirwa mu majwi ko yagize ubutwari ku mateka arebana na jenoside yo mu 1994. Ubwo aheruka mu kiganiro cyavuga n'abanyamakuru mu kwezi kwa 9, Perezida Kagame yagereranije ibyo bavuga nk'amatakaragasi. Ku bwa Bwana Kagame ntaziranye na Rusesabagina yamweretswe na Bwana Faustin Twagiramungu igihe yari minisitiri w'intebe. Perezida Kagame avuga ko ikirebwa ari ibyaha Rusesabagina aregwa, ibirenze ibyo bigamije kuyobya abantu. Kugeza ubu rero ijwi rya Amerika ibagezaho iyi nkuru uretse gusa kubibutsa ibikuru byaranze dosiye ya Paul Rusesabagina nabo baregwa n'ibyaha by'iterabwoba. Benshi bategerezanyije amatsiko icyemezo cy'umucamanza ku baregwa bose uhereye kuri Bwana Rusesabagina.